makabongwe uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu uKristu Jesu. Ucacile unguyise wenkosi yethu uKristu Jesu. Lo abamrejectayo bayamrejecta, bafaka abaprofeti babo, bafaka oAlla, bafaka oBuddha, bamreplace bese bethi bathandaza yena loNkulunkulu weBhayibheli. No, bathandaza omunye uNkulunkulu. Angena loNkulunkulu esimkholayo uthi wadala amazulu nomhlaba kungekho lutho. Angena loNkulunkulu obekade busa emaphakadeni kungekho muntu bese lokho emshoyo angena loNkulunkulu lo elithi iBhayibheli kungekho lutho wamemeza ngezwi lakhe kwaba khona. Angena loNkulunkulu, angena loNkulunkulu ubusa ngokulunga, ohlulela ngokulunga. Angena loNkulunkulu. Ashona uNkulunkulu wabo nje esingamazi. uNkulunkulu engifisa ukupresenta namhlanje uNkulunkulu ophilayo. Bekhona uNkulunkulu abakhiwe nesandla sabantu, abaphelelwa isikhathi nabantu, abaphelelwa isikhathi nangu uNkulunkulu onguyise wenkosi yethu uKristu Jesu. Umbuso wakho umbuso waphakade. Uthi uJesu lapha kuJohn 17 uthi ngibuyisele enkazimulweni ebekade sinayo sibusa nawe emaphakadeni. Shuthi umbuso wakhe awuncikile ekuthaneni ukhona ingilosi, ngoba ingilosi zibe khona sikuthiwa kube khona isiqalo, ngoba isiqalo sizwa ngaso kuGenesis. So uma kade ebusa vele shuthi akuncikile engilosini umbuso wakhe, awuncikile ebantwini, wayekhona vele ibusela nje. Isihlalo somkhosi asakhiwe ngabantu, asakhiwe ngabantu, asincikile ekukhoneni kwabantu bakhe, akuncikile ebantwini. Sibonga bakukhonza uNkulunkulu onjengawe, uNkulunkulu ongafani nobani, uNkulunkulu okhothanyelwe singelosi, uNkulunkulu okhothanyelwe sidalwa, uNkulunkulu